Arno, kako bi opisao Srbiju ljudima koji nikada nisu čuli za nju? Uglavnom kad me ljudi pitaju u Francuskoj gdje živim, šta radim i da im kažem da radim u Srbiji, da živim u Srbiji, da radim za Srbe na Kosovu i Metohiji, neki ne znaju baš ni gdje se to nalazi, mada znaju naravno da je to negdje u centralnoj i istočnoj Evropi, tako da moram da objasnim iz početka i govorim o našem snažnom prijateljstvu između Francuske i Srbije za vreme ne samo Prvog svjetskog rata, već i pre toga i da je Srbija zemlja bliska Francuskoj po svemu, ne samo po geografiji, nismo daleko, meni treba jedan dan vožnje iz Francuske do Srbije. Mislim da živimo blizu. A, nego kulturološki. Kad sam ovde, osim jezika, mogu da se ponašam kao običan Francuz, ne odudaram od drugih ljudi. Kultura nam je bliska, istorija takođe, vrednosti svakako, evropske, hrišćanske vrednosti su nam zajedničke. Tako da uvek se trudim da objasnim tim ljudima da Srbija, iako nisu mnogo čuli o njoj u posljednje vreme, je zemlja koja je svakako bliska nama, da je lepa, onda govorim i o tome gde putujem kad sam tamo, šta može da se jede, šta može da ih zanima. Mislim, svaki put se prilagođavam uvek osobi sa kojom pričam, da li je ona više zainteresovana za te turističke stvari ili za humanitarni deo mog rada. I u tom slučaju govorim takođe o velikoj nepravdi koja je učinjena Srbiji, jer svakako je to nešto što je poznato. Nije poznato svaki detalj, međutim je poznato ljudima šta se dešavalo tamo 99. godine i to ih zanima sada jer mnogo toga je bilo, izbivalo posle toga i sad ljudi vide da je o Srbiji govoreno mnogo neistina i željni su da čuju malo drugačiju priču, drugačije gledanje na ta dešavanja. Šta je Srbija za tebe? Srbija za mene je moja druga domovina, Srbija je za mene zemlja u kojoj se osjećam dobro, zemlja gdje osjećam da pripadam tu i zemlja u kojoj sam odlučio da živim sa svojom porodicom, da osnujem kao prvo porodicu ovde i zemlja gdje nameravam da ostanem, da živim mislim, da ne kažem koliko dugo, ali nadam se da ću živjeti još dugo i dugo, mlad sam i eto da ostanem tu i da vidim kako mi deca rastu u Srbiji.